Hirya no hino mu gihugu abahinzi bakunze gutaka igihombo giterwa n'ibiza by'imvura. Aba ni abahinga mu gishanga cya Itegisirwa mu mujyi wa Kigali. Iki gishanga cyane ikintu cyakorwa cyane kirakirara. Hari ikirara cyane imvura iragwa kigahita cyuzona igitoye. Amabizi aho ni matoye cyane kubwo ari kigufi amazi ahita arenga. Yakeza ahita yuzura akagaruka inyuma. Aho hose agasendera hakuzura. Ugasanga mbese imyaka yose yapfuye. Ngobo ntidushobora guhinga igihe cy'imvura ngo duhinge nk'imyaka ipfa kereka we na ridodo, ariko nk'amashu ntiwahinga, tuwahinga urusenda. Mbega hari imyaka myinshi utahinga kubera ko abahuzuye. Abantu duhinga mu gishanga ingaruka duhura nazo ni igihe cy'imvura. Cy'imvura nk'ahangaha hose haruzura, hakuzura, ariko ibyo mwahinzemo byose bikarengerwa bikanapfa. Urumva nizo ngaruka rero dufite nta kindi. U Rwanda ni kimwe mu bihugu bikunze kwibasirwa n'ibiza ndetse n'amapfa, ariko abahanga mu bumenyi bw'isi bakagaragaza ko iki kibazo cyaba amateka mu gihe ibihugu byaba bishyize imbaraga mu kubyaza umusaruro amakuru atangwa n'amafoto y'ibyogajuru, kuko biba bigaragaza neza ahantu hose hashobora kwibasirwa n'ibiza runaka. Emmanuel Nkurunziza ayobora ikigo Regional Center for Mapping of Resources for Development gishinzwe gukora amakarita n'ibipimo bijyanye n'umutungo kamere gikorera mu bihugu 20 bya Afurika. Uyu munsi dusa naho dufite kamera ziri mu kirere zishushanya zireba ibikorwa byose ku butaka. Ubitekereje naguha igishushanyo cy'umuntu ujya muri radiography. Ijye muri radiography bagashaka kumenya ikibazo ufite mu mubiri, hari ibyo bacisha mu mubiri wawe, hakazi karita bakareba ahangiritse n'ahapfuye. Hejuru rero dufiteyo nazo izo nka za radiography zifata ubutaka umunota ku wundi. Ayo makarita iyo yarebye umenya ahafite ikibazo n'ahameze neza. Colonel Francis Ngabo, umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ibijyanye n'isanzure Rwanda Space Agency, avuga ko u Rwanda rugiye gushyira imbaraga mu kubungabunga umutungo kamere hifashishijwe ibyogajuru bitanga amakuru agezweho. Icyo twe tugiye kuzana no kuzana innovation no kuzana development mu buryo mapping isanzwe ikorwaho. So icyo tugiye gukora ni kuzana service za satellite zisa nkaho zishobora gutanga mapping mu gihe gitoya, kuko ukuntu satellite cya hejuru y'u Rwanda ni nako ifata amashusho, kandi ayo mashusho ufasha amashusho buri cyumweru biruta ya service ya kera aho wafataga map imwe ikamara imyaka 2. Hari abahinzi bagaragaza ko ikoranabuhanga ryifashisha amafoto y'ibyogajuru rikoreshejwe mu gutanga amakuru agezweho mu buhinzi byagabanya igihombo bahura nacyo kubera ibiza. Ubundi kenshi abantu banga no gushora amafaranga mu buhinzi kubera ibiza dukunda guhura nabyo. Usanga kenshi abantu bashobora gutinya kubera ibihombo, ariko leta yadufashije hakaboneka uburyo yagiye dufasha tukamenya ibihe by'ibiza, tukamenya ukuntu twabirwanya, tukamenya mbese ukuntu twakwitwara. Abantu benshi bakunda ubuhinzi. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda yigaragaza ko hari uburyo isanzwe yifashisha amakuru atangwa n'ibyogajuru, ariko ko igiye kurushaho kuyifashisha hagamijwe kugiburira abahinzi hakiri kare mu gihe ibonye hashobora kwibasirwa n'ibiza cyangwa amapfa. Dr. Octave Semwaga ni umuyobozi mukuru ushinzwe kuvugurura ubuhinzi muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi. Buri kwezi dukora agatabo kagaragaza uko byifashe, tukamenyesha abo imirima runaka aho ifite ibibazo, ndetse nk'uko mwagiye mubyumva twagiye tunagenda dutanga ubufasha bw'ibiribwa kubera yuko amakuru tuba twabimenyeye ku gihe. Muri Werurwe umwaka ushize nibwo Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda yatoye itegeko rishyiraho ikigo gishinzwe ibijyanye n'isanzure Rwanda Space Agency. Inshingano z'ibanze z'iki kigo ni uguteza imbere ubumenyi mu by'isanzure n'ikoranabuhanga ryifashisha iryo sanzure hagamijwe kugera ku nyungu zose ritanga mu iterambere ry'ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage. Icyakora abarebera ibintu ahirengeye bakagaragaza ko ibihugu bya Afurika bikwiye gusangira inararibonye ku buryo iri koranabuhanga ryifashisha isanzure ryakoreshwa cyane mu buhinzi no mu guhangana n'imihindagurikire y'ikirere. Daniel Hakizimana, Flash TV.